Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen. Irrigation Department along aron repen ki doto phan ki tharle ki pangcheng pon. Volong komaji along Irrigation Department along ki doto mo phan eviction mate ki tharle pon. Bangso along ki do kadu kave hem hum pharut troksi ra hum poker wa pho dondu mondir ahem hum trok do lapen ke Muslim tum muzib ahem hum thomdu government school hum ni do private school hum do church ahem hum ni do amunita muluk aphai kadu kabe lake bang surinira bang pharu isira bang troxer ke rapho amunit matia population do lapen along le adak kadu kabe lake 350 bikas do pusi Karbi Anglong news pen pachinipon nona mala bang so dimolong eviction mate ki tharli pon ke ingsamjin pensi tharli pon bomla Karbi Anglong news report arunik tikathar Kardom, Karbi Anglong news kelang arat doan panstami ini nilidak karja ponke bolong komaji dak irrigation department along le long siar japon lo dak pini ke tharli asai stame alang nitum klempon bomlo lapen dak Karbi Anglong autonomous conservancy cepat pon lo lasi to dapen stame dak eviction asai bang klempon bomlo kaduk kawe dak population bang ke 2195 population do lapen ahem bangke 755 house do lapen dak mondil stame hum trok me do lapen kadukawe lapen mujid sitame hum thom do lapen church stame hum nido lapen dak government school stame dak hum nido lapen private school ihum do lasi to dapen stame dak police asai citum pen stame alang itum claim pon bomlo lapen eviction pon bomlo tharle pon bomlo dak irrigation department along le bangke lapen dak longle nat la khadam pote 350 bikha lapuson dopon militum Karbi Anglong news pen kachini pon ateng polote lasidak tini stame tangun ede thai penango adona phai lapuson dopik dak pini tangun is tame penap tame alang nitum la puson pini asai thakason alang nitum ciklem pon bompo lasi penango tumke alang nitum kedam sikeong lo penango tum amethang tame ahem kachipripon dopik lo lapen dake penango 350 bikas along leke lake irrigation department along lelong aron reten kedo tum lo lasi pini labangso adim long tharle pon bom si thek pon long lang non anstame inton tela lasi niltum Karbi Anglong news pen stame nang paklang pon bom lasi mo puthot ilitum lang pon thuna lasi kaudom Neli BJP Mandal Committee Executive Meeting kabadapon bang pugili da por nagate bok head bomb pinajok a political party tin atum setabe amit hang asong kachipahai jiophan kam kachi claim pon bom ason thak si pini ni phai inkoi January 2026 arni nilip chukhela sport complex a hemalong nilip BJP political party atumpen executive meeting kipadupon pangso mailong kewang ji kuson pensi BJP political party pen MLA election kachipahai jima puhai hui bidi sore hai hui chapachoi pon bangso mailong bukajon BJP East Karbi Anglong pen lumho sarpo sar Roland Killing man apeng pen na chitong dun lapen ke BJP nilip mandal committee a president secretary lapen ke morcha ke doan lapen ke local committee a president secretary lapen ke pinang an ki the ki ding lapen ke BJP a party along ki claim ka chipiduk atum chitong dun si kadowi ongdung arat alir acham pidun si may misen pen pachunlong nilipen Philip Tisu Janata Party BJP Nilip Mondol Extended Mondol Executive Meeting pinidak pidolo 31 booth lapen Morcha Troxy lapen Ladak Mondol Alidar Doan nilitum dak pini Extended Mondol Executive Meeting pidolo bihekoi nilitum MLA election aprang nilitum Bharatiya Janata Party booth committee ke pang tangji aphan party an susi ke pang tangji alam nilitum dak chingwai ponlo
lapentu anuti na phan sitame labangso adaito chipeklo lapena so adaito ateng pen chiklem ji phan nilitum pini dak chipin khat chipin lar ponlo lapen an sosia bangke nilitum non pini pen niplike bra pho anbaksi dolo election chengpo dasila so niplike bra pho angbong nilitum PC ki claim ji ma PC ki dam ji ma la solam bang nilitum pini ching bai pon pemelo la penang parta pini anutin sitame Bharatiya Janata Party la bangso claim bang phi tuman sitame don rab je pojir pi tofan an sitame misen abirta la bangso kachipi ponji phan nilitum pini la bangso amailong ching bai pon la pentu ke thenaya bangke nilitum non la bangso kilik election hot anutin sita dode sang sepen labangso ni plike bra pho bang ki claim ki dam ji phan anutin ta pini ladak so melong 400 ponlo chingki chethan ponlo la soteng polutang te nilitum pini but thongke bra si abut a president secretary palok lapen page in charge satum lapen morcha office bearer satum lapen thu pini mondololong office bearers pen chenglok executive members special invitee lapen nilitum dak nilibolong dorkar la bangso bangpu bangpian nilitum pini dak chethek ponlong chingki ponlong lo chimung ponlong lo si pini nilitum la so amaya bangke mesen lo pusi nilitum thek ponlong lo lapen chun pe melo pusi nilitum thek ponlong election ke mentu dom si padupon posa April first week doji bihu aprang si nilitum dak bukajan eli ben cuma si pansi pajak ben posa nonako bang nilitum lage party long si doji party bang parliamentary board atumdo core committee atumdo national along kala tumsi bang sing bai ma phantong pg ma phantong pg itu Bharatiya Janata Party bang laheno son hello pu bang ni tu chejong je lage hodak parliamentary board ko pima hidanto ke en sen national committee tum pima hidanto ke en la soteng sin ni tu je churul sa Irrigation Department along Katharle pon pothak LRNA pen kachuro pon alam thi pherang ke me kipa son si volong koma ji along Irrigation Department along likidu dim along aron re pen parogatum kidu thip adim along Karbi Anglong Autonomous Council Authority atum pen don pharot troxira don phok kebra pho hema hum atuma phan eviction mate Katharle pothak lang pheri sunim su aterang atum Karbi Anglong Autonomous Council Authority atuma phan kachuro lapen eviction aputhak lamthi chipaklang pon tang telang ferry sunim su aterang atum herang kebe ke pa pon lam thile ang ton pen arju pon sinang the lang ferry sunum su aterang LRNA convey its sincere gratitude through the media to the Honorable Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sharma, the Honorable Chief Executive Member CM of Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Turam Ronghang, and the Honorable Executive Member Sri Madhuram Lekhe for fulfilling their commitment to the people by successfully carrying out the evictions of illegal encroachers from the Jamuna irrigation embankment today. These decisive actions reflect the government's firm resolve to uphold the rule of law, protect public infrastructure, and safeguard the rights and interests of the indigenous people. The eviction drive has restored public confidence and demonstrated the assurance given to the people for mere promises, but are backed by concerned actions. While appreciating this timely step, LRNA strongly urged the government to maintain strict vigilance, regular monitoring, and effective check and balance mechanism to prevent the recurrence of illegal encroachment, not only in Karbi Anglong, but across the entire state of Assam. Sporadic actions must now be followed by sustained enforcement to ensure that public lands, irrigation embankment, forest area, and tribal belt are permanently protected from unlawful occupations. LRNA reiterates its faith in the present government and stand committed to cooperating with the authorities in the larger interest of peace, development, and justice. However, we also wish to clear that any future inactions and selective enforcements against illegal encroachment will compel us to intensify democratic movements in defense of indigenous land and constitutional rights. We hope the government will continue to act decisively, transparently, and without discriminations, thereby setting a strong precedent of governance based on accountability and justice. Jasamet timangason blote laki litum government pen jepahim punang kogi athela sodim ke government along le pot
si government pen si problem pen initiative en ponang po la eviction adim along anbang bangke non problem pen fence tame selam ponang po ingpai ponang po la pen dong si pini forest department tame dak si greenery mate afforestation man claim pon lek nang po pen lapen isun dola ladak pen katharli tang amu diga tun onat lo kilam ko jasamet nilitum kedamtang September tuning achiklu pen nilitum la arong tame rong sartu manta lapen SGB tu mananta lo pali lo karbi rong saru mai tu ame pu lapen chun bang tu mana lo pali lo je kewang jitang arni lahai eviction det lo te latu mapan methang karbi along le hilang along bang dim klong cek cak ponang nilu pun nilitum lam the pali asila so teng sinon penang anan tame methanga cherok to karbi tu man claim pon bom lo hala karju dek thia tum along lo de nitum tame jasemet humri pon pen tame han je pari nang to Aprang si nang litum hola LRA po full form LRNA. Naso full form tanjima. oh lake lang fair risunim so ateran Nang litum amai pu ke nang lima lama. oh nilima lo Nang li na sabang nang pacini dunjima. oh nilima si amai pulo lang fair risum sa ateran along nilimen ke sanju tokbi Acha laso lang feralong non eviction adim. Nang litum si kache song pa prang bu se arjulong. Laso alam te ke ko ana ningkan si nang litum laso akache song ke pangcheng lo lapenti kumapan si log pidun pangcheng mamati pinian ke success ason si theklong lo penang karbia arat ke cerapan laso putak nang li Karbi Anglong sulang dora doan pan mati pithan pacini gi lalo ahok lo nangli nangkar julam theta la nilitum lang fair risum nim so ateran jasamen nilitum dak kacepeng nang ko kelake nilitum peni kadu ka via song ta dak lang fair long kedo ana song ta men nilitum singrum pet pen sedake isi tengkam isi jejorik nang ku athipi pen nilitum dolo pasi ala nilitum amoto mata rada phan la ben rada joini ku dolo pasi hat nilitum seng lo pupen nilitum la prangsi objektif kupilo claim pop lo pasi nilitum la jasamet la non kici kibe tum la so illegal encroacher atau mapan harley nang kusi aso ciparai pon lo aso ciparai pon penitum 2016 aningkan itum la jasamet di silong mandai si allo humri dam lo la illegal settler to man foreigners ek ahin bana so allo dan itum long pon lo si ha joy penitum kiram tang anta memorandum na pidun bom lo ala si mafanta ba aprang kedo barim la ramsing timu phanta la sonsi la bang bom nitum singwai pon lo la pen non kedo bom mangga hok lo nitum la do bom iem alang li matame nitum han bidi sore benceng lok alang kita benang anak dengan pali lo so hong ga long kapatun dia ji fan alang li fan tame churu lo tasi nitum hla hai katu kabi alu ini dak la hai kat bang surini susi aphai do la pendak hum suris sibak doi ahem so ahem along ta nitum details mangala nitum hoja department long dam jui an pensi ada ketna ke hap tame nitum kinenang ko lo tasi documents man nitum furnish si soal lu sini tum aku putot la DC office ang pali lo DC office pen secretary pen si dak la revenue circle anang pali aso nang leder tapi nanti tum sangit long joy ji tum aku putot dam tu si la haya hunu kacing lai ponang ji tu council apa apong pressure people alang tum meeting je parai pon si la so lam rai bang pon lo acha adjustment la so lama ngani tum mangahil nangela election nangji ko survey aku pen anta me 150 meter pulo departmental event la hai tun pon ben si so acting accordingly on claim pon bom lo asi jasamet machine hormu pot memena por tong se pen patang ni ta hai mani ta government tu mangda me thang sai claim pon bom la pen isialam bangke la bangso towar non jitu adung along la bangso towar adung long kitcheng a hem do humni hum thom do lada kisuman dongge amu rada kan karju ateng pote la tumta kalang lo eviction nya dim lo boikis ta eviction se det la towar kitcheng kilut cheng hedi la so dung dukan hini ke thom do Kihik pen kayak kopi posi long long ni ke panjok untuk kau mah posi penanganan tumka itu kau posi lasi rada tu mangi yang ne lagi jasamet itu lah infrastructure homu ta makai nang komodi homu availability ka masih JCB kangge nyerkep do la pena foklani ini do kasi men tong sekot ini aposti la mane pangjokon gaya son si mani grong mutela bang claim ek ko ta mandir bang ke non ta iribu sos theklong la pop keching se mandir iribu lo nam ghor ta iribu ke thom bang pasur bom lo busar jolong pa masjid bang ka prangsi pripidak la sobatang nang litum pilo puji la bangge litum bahin pen lupute ke claim ning an sai ban litum claim lo kasi government atum koson kacing wai pen tong lapan sai ka angdenge ting pononi la bangge litum la komen ak dikte to acha la solong le la anver la mai eviction ji mate eviction nahi do thulang madak nang litum chine teng ke
cinya teng pun non kasmet ke notice apa lihat teng pun dak irrigation embankment along si doi chot lang ke bang diar ni tum la aja grassland dolang itum lang fair long ta lata mo ki jo kan bang si masa pon ibom po but it parsi tu ibom po government along